tulat no fataan. Mapo rong lipahak. Malipahak kami. Maliw to. Maliw no mikik jiway. Mahirapin ko laliw maliw. Munyaro ano mako fataan. Nakaw kung angan mako. Marawot ko salo ay afulati. Piilisinan no isa pancahay sa itiasa to'y mapurong kami o fataan irisin. Makro tatamaan ko irisin no fataan. Mariw ko ni Kichiway pangsa at tangilan ko lahiw no ni Kichiway saka maulah kakuan ni tengil marihatang ikatayaran ni mariw to lahiw no irisinay lahiw tatamaan ko pangsa no lahiw no ni Kichiway. Yo ai 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 yo ya ai ya ai ye ha.唱这个位置不是随便人都可以唱，因为必须要有一种某种认定啊跟肯定，对吧？如果他的那个音质啊，还有他的那个对这首歌的词意，如果了解的话，基本上他是很好的一个人选，对吧？那如果不是的话，确实真的很难的，因为长辈会看跟挑，对吧？所以至于我们像刚刚这样在那边，我们有这样比赛。然后就有挑出一位比较适合的，让他去试试看跟实习。那领唱部分也会去做一个传承，那主要是这个领唱的位置是在于说领导我们阿美族在男生的部分，还有12首歌，那12首歌都有12首歌的意思，所以说每一首歌是不容易的，要把它练习，学会唱，是需要这段时间。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
气氛，而且是要带动大家的和谐，还有那个合一合作这样。这几位领唱演员，第一位要介绍的是我们的黄世珍黄老师。